onaj ko nema sredstava, nema imetka. A pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Bankrot kod moga ummeta je onaj ko dođe na sudnji dan, a ima i namaza, i posta, i zekata, i drugih dobrih djela. Ali ovoga nabigajde kako udario na ovom slavu, ovoga otvorio, pa će se od njegovih dobrih djela njima namirit račun. Pa ako ne budu urano račune i bude još tužan zbog svog izijevanja prema njima, onda će se od njihovih loših djela još njemu natovariti na leđa i onda se završao hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je zatim baš. Zato nemojmo zbog naših loših postupaka da kvarimo ono što smo svojim trudom, svojim, evo pogotovo kad se radi o postu, ali drugim ibadetima. Nije lako otići ni hađ,